Ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. No. Postao sam, kao što vidite, bradan. Pustio sam bradu preko noći, mazao sam lice s nekim losionima za jebancijama i pogledajte ovo, izrasla mi je brada i to nenormalno. Malta ne, postao sam drugi James Harden. I to ne samo po bradi, nego i po stomaku. Kao što možete da vidite. Tako da je vreme da mi vidimo šta to James Harden ima da nam pokaže. Kakve on to driblinge zapravo ima. I da vidimo da li ćemo mi to moći sve da izimitiramo. A pre početka svi na thetricky10shop.com da i vi budete ovako dobri kao James Harden. Ne po stomaku naravno, nego po tehnici igri. Pičite i idemo na klip. Evo ga, James Harden protiv Paul Georgea. Ovo je dobro poznato. Dribble. Zašto dribble? Zašto su postali Dribble Brothers? Evo, upravo ova dva brata. Pored Kevina Duranta, ne znam kako se nosi ova brada, pa jedem, bog ti imam osjećaj kod jedem nudle ili rezance. Postali su Dribble Brothers i pored Splash Brothers iz Warriorsa, zato što dribluju ko nenormalni. Imaju tehniku ko nenormalni i preteruju s tom tehnikom, ali znaju šta rade. Evo, pogledajte Jamesa Hardena. Bucka koji je nezaustavljiv i koji kuca preko Lakersa i Lebrona i bukvalno koji ima 2-3 trika koja koristi konstantno i niko boži ne može ga zaustaviti. Znači niko boži, evo, kroz noge, znači ide, kroz noge prednje, puf, step back, ili kroz noge, puf, step back. Ili prođe, kroz i onda prednji promjena, puf, na zicer, ili lup floater, ili ti zabije lakat u glavu i nastavi dalje. Evo protiv Lebrona. Evo, Lebron daje sve od sebe, ali Bucko ga rešava na lagani crossover. Znači, pogledajte vi ovo, mislim, nije baš toliko lagani, ali nevjerovatno kako to lako izgleda kad James Harden radi. Evo. Odbrana se namešta donekle da ga stigne na taj step back, ali nema rešenja. Evo, nije ovaj, mislim da jeste, ali sam se zaboravio sam da je Westbrook prešao u Houston tada, onda u Washington, bolje ćutim, ali evo, ovo su njegove signature promene i on to bukvalno prebrzo radi. To na snimku i ne izgleda toliko brzo, ali izgleda zapravo, ali još brže deluje kada vi njega vidite uživo kako on to radi. Ja ne znam kako on može sa ovom radom da funkcioniše, ljudi, ali ja se tako žvalavo sad osjećam zato što, zamislite vi kad se ovo zapravo usmrdi, oznoji, Bog te, ovde konji, volovi i ja ne znam, žohari žive u ovoj bradi kad se to usmrdi, to ne može ni oprati normalno. To treba i prati posle svake utakmice, Bog te imati živaca. Ja se sećam kad se ja dugačku kosu, kad mi je frizerka rekla da treba da stavljam žumance na kosu kako bi mi bila mekša kosa, ja sam rekao njoj, seci na keca što sam imao kosu, imao sam. Ali Hardenu izgleda ne može sa žumancitom ovu bradu, tako da on i dalje trpi i razvaljuje. Da bi sad i glupo bi bilo generalno da se on obrije zato što bi izgubio značaj i ja mislim da ne bi bio više toliko prepoznatljiv. Zato što se zna kada spomeneš brad u NBA-u, ko je brad? Čak ga i zovu Beard. Ja, to je Harden koji upravo lomi zglobove Stefu Kariju. On ne razmišlja, pogledajte, on konstantno vodi loptu tako da može da prođe na eventualno levu stranu. Uvijek ćete mu vidjeti levu nogu ispred, zato što mu je tako lakše. Dok je meni suprotno. Ali, tako je kako je, pogledajte, on već navlači tu protivnika i samo jednom ekskluzivno uradi prednju promjenu. Eventualno srednju, naravno, malo on koristi tu njegovu snagu, zato što je on toliko jak, kao da je balvane nosi, bukvalno kao da je
kao da je ceo život sekao drva i lomio ih i to ih je lomio s rukama i prejake. I sad ti kad tu snagu spojiš sa njegovom visinom, brzinom, skillom, šutom, košarkaškim znanjem, ne možeš da ne dobiješ jednog James Hardena koji je MVP NBA lige. Kontam da njegovi saigrači, s obzirom da ovo košarka nije basket, evo otpada mi dlaka, gotovo je. Moram da mažem s nečim, ko zna boljim izgleda da mi napada. Pogledajte, on je škuca, on je očekivano kuca. Nego hoću da vam kažem, vi kad to spojite, vi ne možete da ne budete ovakav igrač. I on to maksimalno i koristi. Jedino mi je gadeo. Jedino mi je čudno kako igrači ne mogu da... Kako igrači ne mogu nekako da se postave, da ga spreče u tim nekim situacijama i prodorima. Vidim ja, oni njegu smeravaju ka desne strane kako bi mu se zatvarali njegovu jaču stranu, tačnije levu. Ali on ih opet prođe ka desne strani i još zavuče taj lakat, zato što zna sa tim laktovima da osvaja prostor kad ide na zicare, jer se svi sklanjuju jer boje se da ne ostanu bez zuba, bez očiju, da im se ne razbija jednostavno glava. I on tako na neki način osvoji prostor, ima taj Eurostep, zna da te zajebe, još kad te pukne stomakom, kad te odgurne ko trambolinom, kad te odbaci, ti samo radiš salto unazad, znači strašno, i onda te zakuca i pogleda tebe i kaže šta je, ti loš, kun jedan, mrš kući, idi kuvaj čaj ženi, ako nema ženu kuvaj mački kjero. To je samo brutalan igrač, ali kontam da ga saigrači i ne gotive toliko, oni koji nemaju baš toliko ime, da bi bili odgovorni da mu ne dodaju loptu, ili da bi bili odgovorni da napadnu koš pre njega. Sad Brooklyn ima i Duranta, i Irvinga, i njega. Kako će to ispasti na kraju i dalje će uzeti titulu, to ništa ne znači, jer su i Lakersi nekada imali Kobija, Howarda, Rona Artesta, Steve'a Nasha i tako dalje. Bili su preki, imali su šampionski tim i šta su radili? Ništa. Dok ovaj samo džibu, šutne da koš. Džibu. Evo. Step back, op! Neverovatno! Ja bi, ne znam, on se ovdje igra vama, poigravam se sa živcima, ljudi moji. Ja bi ga nogom na neki način sprečio, zakucao i sfintirao bi ga ko doće ga šutne mu jaje, čisto da mu nekako premeti taj šut. Ovo je nenormalno, ljudi moji. Ovo je nenormalno da igrač tako dobro igra. Da igrač tako dobro i sigurno je lako. Mislim, vi njega kad gledate, ne možete da ne pomislite da i vi to jednostavno ne možete tako lagano da uradite. I to u NBA, pred svim mojim igračima. Gledaj, oni tu kao nešto igraju neku odbranu, dobro, ovo je baš ishitren šut. Ovo je jako ishitren šut, ali to je ono što on radi najbolje. Po meni, mislim, najinteresantniji i najjači njegov highlight je kad je Beverlija i Paula Georgea bacio na crossover, kad su se jednostavno sudarili i popadali. Ali kako je to težak šut bio, njega je maltene Beverly stigao, ali jednostavno nije dovoljno, što bi se rekao, još sam napravio faul. Izem ti ovu bradu, ne mogu da pričam, kako je ovo žvalavo imati generalno bilo kakvu bradu, a kamoli ovako ko James Harden. Tu morate non stop nešto da je češljate, pa da je, ne znam nija šta, lickate, da je mazite, više nego devojku da mazite, što i nije baš dobro, ali ajde. Naravno, evo sad je napravio korake. Ima oni njegovi step back korake kada napravi dva puta dvokorak unazad. Tik. I sudije mu to ne sviraju. Verovatno zato što bi mu oduzele nešto što on najbolje zna da radi, a to jeste da pravi step back korake unazad. Sa promjenama kroz noge, evo ga Teodosić bio očevidac, jednog od najjačih Hardenovih crossovera. Evo ovdje, tap. Koraci, burazere! Koraci su bili, ali nema veze, to je James Harden. Ljudi moji, vidjeli smo
koliko utiče snaga jake i guste i velike brade i snaga jednog velikog stomaka. Tako da, ja ću prvo da jedem. Naravno, ne bi James Harden bio James Harden da nema pored sebe nešto da jede. He hit 309. 309. James Harden taking some time off from the playoffs. Watch the game. A little ice cream too. Ja ću sada pojedem ovo i da vidim da li će ovo piletina pohovana s obzirom da crnci to najviše vole da jedu. I ovaj sos od pečuraka i ove paprike. Da li će mi pomoći da postanem James Harden? Vidimo se nakon kratke pauze. Meanwhile...